Kangthilangso waterfall and picnic spot ecotourism ningkan ner Cape Kechok alira champion Catalan pon. Sarupathar Higher Secondary School Part 2 Aklamalong Ingdeng Troxy Inter Balipathar Football Association Club League Kapaman pon. Ingdeng ingkoira sirkep hawar karbi riso nimso rongaje ningkan surihinira ingkoira isia ningkan alira champion kapachun pon pura nilip hawar karbi juta ngasangatum ningka ceparong ame kang nipon. Dolongguri Higher Secondary Part 2 Aklam kapaching turji pura lak ingkoya tangka panongsi long eke somasai kereng pon. Dhentakhat Long Mirjeng College Part 2 Aklamalong Inter College ki biji Aphanpura Chisik Chadang Pon Bomlo. Neli Berta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aphrangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kaching Honarat Do Anafan Kardom Nang Pajiriklo Kardom Tane Pini Ar Sigjit Abirta Norang Ton Penarjoikha Karbenglong Alongri Nomati Constituency Angkang Congress Party Asong Pen Party Ponsi Kangthilangso alangsun mate picnic sport ecotourism ningkan ner Cape Kechok arni alir alon pen Catalan panalong aparim em mate Kangthilangso picnic sport amahang ke patek cheng mate founder Ashok Teron kachitongdo Karbenglong nihang ni jangang bong pen kachithang klong alangsun Kangthilangso alangsun ta langsun ang bong pen kachithang dun klong alangsun lo Pinpur में labangso Kangthilangso alangsun lapen picnic spot ecotourism kedam tang ningkan surihini ra krep phria ningkan matijong troxy arni Karbenglong Autonomous Council abarim em mate in charge Health and Family Welfare Kachapahempu Ashok Teron Kachari Bomahut Pensi Labangso Kangthilangso Waterfall Picnic Spot Ecotourism along a Somponsi Karbenglong ni hang ni jangan parta kaprek along ripenanta Labangso alangsun patek ponlonang lapen Nomati Constituency alangsun pangtek ponlonang pu Kapor ipen Kangthilangso Waterfall Picnic Spot Ecotourism amahang patek ponlo Lasonsi aningkan wang sitame matijong troxy arni nanglelote talon bong wang bompen penengan ke matijong troxy arni nanglesi ningkan nerkep kechok arni alir alon pen katalon pon along lunsepi kajok ingtipi lapen lunsepo sarmon kro lapen Karbenglong lamarjan ceparjan abangpi maluti rong pipi lapen aria sangho tumpensi ningkarong alunjir lapen ason kekan paklang ponlo Labangso Kangthilangso waterfall and picnic spot ecotourism ningkan ner Cape Kechok alira champion Catalan ponalong aluhi sarpo aman pen kachetong dun lake Karbenglong Autonomous Council abarim em Ashok Teron pen chenglok penang an kethe kidinga tum chetong dun si ningkan ner Cape Kechok Catalan ponalong ing samjin pen pachun ponlo Kangthilangso ami hokole jano Kangthilangso বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে জানো যে Kangthilangso এই পৃথিৱীৰ যেতিয়া আছিল সম্ভৱ সেই তেতিয়ালৈকে এই জলপ্ৰপাতটো আছিল কিন্তু মোৰে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব 2012 চনত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত বা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোক প্ৰতিনিধিত্ব হোৱাৰ লগে লগে মই 2014 চনত কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেই তেতিয়া সেই জলপ্ৰপাতটোত ইয়ালৈকে অহাৰ কোনো ৰাস্তা নাছিলে আমি প্ৰথমবাৰ আহোঁতে আমি জংঘল আহিছিলোঁ জংঘল আহি আমি সকলোৱে আমাৰ গোটেই নামতি ৰাইজসকলে আমি একেলগে আহি এই ঠাইডোখৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ সেই প্ৰদৰ্শন দেখাৰ লগে লগে মোৰ অনুভৱ এনে এটা লাগিছে যেন আমি নতুন এটা স্বৰ্গ এটা পাইছোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মনত এটা আহিল যে এই ঠাইডোখৰৰ লগত আমি ৰাস্তা যদি বনাই দিব পাৰোঁ নিশ্চয় কাৰ্বি আংলং তথা অসমৰ এটা ভাল এটা পৰ্যটন এটা ভাল এটা স্থলী হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেই তেতিয়া আমি ৰাস্তা বনালোঁ আৰু ৰাইজে সহযোগ কৰিছে আৰু সকলো আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগ কৰাৰ পাছত লুংলুঙা ৰাস্তা আছিল তেতিয়া ৰাস্তা হোৱাৰ লগে লগে আজি তাৰিখটো 2014 চনত আমি 7 নৱেম্বৰ দিনাখন আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ঠাইডোখৰ আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ
আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা আজি ধৰক অষ্টম নহয় জানো অষ্টম মানে 8 বছৰ হৈ গ'ল আজিৰ পৰা। গতিকে এই 8 বছৰৰ ভিতৰত ইমান যে পৰ্যটকসকলে আহিছিল আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আজিও বাক্সাৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ সন্মুখত বাইদেউ এজনী আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আহিছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং বহুত এক্টৰ এক্ট্ৰেছসকলে মোৰ লগত আছে। গতিকে অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মোক সুধিব নালাগে, মনত নাৰাখি আপুনি আপোনালোকে এই কাৰ্বি আংলঙৰ এই জলপ্ৰপাতটো মানে আপোনালোকে চাবলৈ আহক, নিশ্চয় নিজৰ সম্পদ বুলি। আৰু ইয়াত আহি যিখিনি আনন্দ অনুভৱ কৰিব যেনেকৈ পাহাৰৰ চিনাকি মানে বৈশিষ্ট্যৰে ভৰপূৰ এটা মানে চিনাৰী অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা, মানে মনটো মানে ইয়াত মানে এনেকুৱা ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে মই পৃথিৱীৰ মানুহ বা আমাৰ বিশ্ববাসীৰ মানুহক এই জলপ্ৰপাতটো চাব অহাৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। নিশ্চয় তেওঁলোকে এটা আহি আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু অশোক তেৰাঙক মই ধন্যবাদ জনাম। তেওঁ যে এইখিনি ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই এই জলপ্ৰপাতটো তেওঁ যে এটা বহল ভিত্তিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ইয়াৰে যুৱক যুৱতীৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই এই জাগাখিনিৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই যে তেওঁ এটা প্ৰজেক্ট মানে আৰম্ভ কৰিলে, ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে এই জলপ্ৰপাতটো যিমান দিনলৈ মানে পৃথিৱী জীয়াই থকালৈকে তেওঁৰ নাম চিৰস্মৰণীয় হৈ জীয়াই থাকিব আৰু সকলোৱে মনত ৰাখিব। মৰি গ'লেও ধৰক কাৰ্বি আংলং ডগমকা পেন ৰুকাছেন ক্ৰ' ৰিপৰ্ট বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ। Tangte pini adun thua berta non putarang ton penar joita. Pini matijong ni pioneer cap thelangar ni Dolongguri Higher Secondary School pathu aklam kapaching thurji pura lakeng ko etangka panongsi Biswanath LSC MLA Pramod Borthakur arideng pen long eke somasai kedeng pon. Assam lapen Arunachal ahoi kido Nongnam Chethangklong Higher Secondary School mate Dolongguri Higher Secondary School lake Balisang Hawar Dolongguri Hawar Borpothar Habar Borpam Habar lapen Selaikati Habar pen Higher Secondary Kacharli Kitir Klong Low Kacharli ahemlo Pinpur में बांगसो हायर सेकेंडरी स्कूल along के ओंगडुंग लोकाचारली आओ सोमार लके कार्बी आतुम हेलो बांगसो स्कूल के थान के मे लापेन स्कूल आहेम आली रचाम के मे नोंगनाम चिथांगक्लोंग चिनाम लापेन आबारे मासो नाबोंग किरिम काबेरटी पुरा म्यूजियम तादो लापेन ठेडुंग लो पुरुटा इसिदो Lasi pini matijong ni pioneer cap thelangar ni Dolongguri Higher Secondary pathu aklam ansosei kapaching thurji pura laking ko etangka panongsi Biswanath LSC MLA Pramod Borthakur arideng pen long eke somasai kedeng po pini labangso long eke somamei kachari pon lake principal Niranjan Soikya hin pensi chari pon lo Lapen pini labangson long eke som amealong alohiaman pen kachetong dun lake Biswanath District Deputy Commissioner Devkumar Mishra lapen Biswanath LSC MLA Pramod Borthakur pen chenglok penang an manpeng kedua bang phubang phetung chetong dun si pini labangson long eke somasai ing samjin pen pachun ponlo News Desk report Biswanath Karbi Live. Tangte pini adun thua berta non putarang ton penar joita. Ingdeng ingkoira sirkep hawar karbi risorimso rongaje ningkan surihini ra ingkoira isi aningkan pachun pon pamme ajok lakha ingkoira phon nili pemesi constituency ke parlo pini sanglang ke hat alangkung along ning karong pen anesan kechu
Pini mati jong ni final cap thelangar ni lakhain koi rapho Nilip MSC constituency ke parlo sanglang ke hat alang kungalong Nilip ahabar karbi jutang asong atung pini ngarengkan hawar karbi rison inso rongaje alira champion katalon pon thekpura ning karong kachipiame kang nipon Pini bangso ame along Nilip ahawar ame aphan kitir tipji adima klong aphan pura bigha pharohini along le cepathik ponlo lapen chingwai chingsai ji adima klong aphan ta pini chingwai ponsi ceparai ponlo Pini bangso ame kachari pon lake Nilip ahawar karbi jutang asong ame pu Suresh tiso pen cepahim pu ponlo lapen Nilip hawar karbi jutang asong akongchun bang Edwin Hansi cherabdun pen mesen pen pini bangso ame pachun ponlo Pini labangso mayalong alohiaman pen kache tongdun lake Nilip MSC Pavitra Rongpi BDC Chairman Proben Tokbi Karbi Jutang Asong Tiripia Mei Pengchun Bang Sunil Tokbi Lapen Pachithangchun Bang Hingchong Tiso Karbenglong Autonomous Council Abarim EM Singnot Kro Pronop Teron ACF NE Silonijan Ranch Samson Tiso Abarim MSC Chairman Bijoy Be Abarim Meipu Karbi Lochar Liasong Khogen Terang Radasai Klembang Binaram Singnar Radasai Klembang George Rongpi Radasai Klembang Sunil Tiso Radasai Klembang Barnabas Killing Radasai Klembang Dilip Singnar Nilip Lems Akongchun Bang Mohan Singh Teron Koilamati Lapen Binarson Ronghang Anparta Sorkari Gambura Lapen Rongasar Rupasar Lapen Nilip Karbi Jutang Asong Klembang Pubang Piatum Do Anta Chetong Dun Pen Mesen Ing Samjin Pen Pini Bang Somi Pachun Ponlo Sanglang Kehat Picnic Sport Along Non Kedam Tang Ingdeng Ingkora Sirkep Zonal Festival Labangso Zonal Festival Mesen Ben Pachun Pondet Pen Pini Labangso Zonal Committee Reception Committee Lapen Reception Subcommittee hai Kipri Lapen Ninga Rong Pen la Kiklem Kedam Kadowi Committee Tumpen Anesan Chorapet Labangso Program Kibipon Labangso Program Mesen Pen Itum Pini Labangso Kedam Tang Ingdeng Kora Sirkep Labangso Zonal Festival Puthak itu mesen betum pacun ponlong apon ninga rong pen pini subcommittee do anda cingrum lo rasi pini lake itu mesen betum kedam tang Kora Sirkep Zonal Committee ke pacun pondet pen non kebang jilang arni anse tame mesen pen thot ansosi jutang kepang coye pan kepang tangje pan si pini isi hini kecing wai ponda dolo rasi ilitum kecing hon Zonal Committee Presiden Suresh Tiso Akehai alang lipen labang samai Japon lo rasi isi ningarong alam kelai lo kedam tang ingkoira Sirkep labang so Zonal Festival lo kecing hon nai CM Sir tulam rong alang li non kebang jilang Zonal Festival aphan ke council ben setame budget isi deng pondolo dengpon po salang li lamchak nang pilo lapen non kebang je Zonal Festival pen abang ke Zonal tin along ta lak nini atangka Zonal Festival ke paman ponje phan council pen setame isi budget dengpon po lapen ilitum kaching hon Zonal Festival Zonal Committee Presiden Akehai Suresh Tiso lang li kachipiduk pen Nilip Zonal Committee isi permanent asai hem donangji pusi lapen mithang along li donai pusi kachipiduk pen non chiri pharohini along le non allotment ke claim ye phansi process bom lo lapen prabjin pen labang so kam setame chunda prang po asin lihin pen lan hello lang royak kung picnic spot long ke damtang ki CS Nilip Zonal itu committee tumben ke pachun pon kapre chingwa sai mate ke chojun ning chiparong amai dak kisik pondo ase lasolong iltum dak Nilip long kapre social worker tumben sing lok ke ese tumben sami tum dak kecira pace itu tum bendang lok piniani tame nanti tong dun long pot li jongjung tame ningarong dolo tapen kebangi tame la bangso karbi youth festival long tame kapre Nilip pen kecipate dun napen mesen anong nam puthot ke wan thu thek pu bosi nilin ben name congratulation pidun thulo kalang Nilip bangke iltum kado ira chino je non bangke globalization adin
Asal nilip jitu ladak KCS tum cepaduk asong nak taksi dak kapre asong social worker lapen ke individuals namne atum tame cepaduk nu nai asong dupik la cepaduk nu nathe adim kapre areas bang layan lo je pini farming long pusame agri farming long pusame pini nanglan jo hydroponics pusame dum nanglang lo asi pu nature pen la pu scientific hala maswa aron tame pini dolo has aron la both side pen tame tum kejepati dun maganang sot pen fish farming long tame through fish farming and biofloc system of fish farming hala bang tame nanglang lo lahe lahe awa sai tame pini rat phan ki pipen rat tum pin ail tum kado wero chinna je nili bangke penang ane ningkan ben dak ka belong autonomous council long EMR pu kilong de tame dolo dak tum sai tu ke war sai la pen amna family ban jitu alang tum ke pangan ring war sai ko pipiro alang tum ke en la bonte dak sa ke ti choklem pen chinglok kapre kowe choyo la ben ke orange jitu cultivation la he bang dolo tame halai pen bahiris tame pin nili belong kapre jitu educational institution tame ke mission avelang la ben ke jitu dak medical institute tame ke mission avelang la sojone kapre along rit dam nang kok pendak tangka maha tame ke adon tin aning kan vang tame ke na hok du koklo ati hala angdeng tame itum ke wang yarni kilang pon nai ke nang sot dolang pusini liu jongjung ke matha dam du Karbi Anglong Chokye Hola Pen O'Nilson Rongphar report Bisanat Karbi Live Piriadun Thobetan non Putarang Ton Panarjita Karbi Anglong Dhentakhat Long Mirjeng College Pathu Aklamalong Inter College KBG Aphanpura Chisik Chadang Bombo Karbi Anglong Alongri Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo non ke bangji Matijong ni phai ke parni pen pangcheng ponpo ni thom aparman dongka chingthu Longmirjeng College Pathu Aklam Dhendakhat along all Karbi Anglong Inter College ke paru ponji aphan Chisik Chadang Bombo Perangke atuma phan nangapachini du natengke bangso inter college along nangachipate dunchi lake inkoira isiam doji pusi nangthan pachini dun bonta ajahoka college atumke katora dokok tahai buta committee atumpen perangke atuma phan nangpachini dun lapen inter college along kachipate asona mong Karbi Kanbarim Ritnong Chingdi Lengpum Sokchon Nimso Kirung Sonsuri Kachingdoi Hambi ke pathu lapen Karbi Lun Kimi kekan heihui kachipate doji pusi nangpachini dun Lasin nona kimi Dhendakhat along Longmirjeng College atumta Inter College along Kachepate dunji aphan Chisik Chadang pon bomlo lapen Kachepate adimta Kimrang bomlo puta committee atum Perangke atum aphan nang pachini dun Tangte non committee atum ahin pen Perangke aphan nangke thando nalam tele non angton pen arjuk sinang O nali tum inter college apan kupipisi Chisik Chadang bom non ma non matke ni tu bangso Karbilo chari jutanga terang ahin ben pasir pipon la inter college tengko ang tengalong ni tu non matke Chisik Chadang la kecepati dia atum apan cepatu dia tim kado kaveni tum sik dang tang no artist campo lapen get tang kai kai lo lapen la kelang dia tum apan kepasanga em pendel ko bangso ahem cetani tum kim patang kai kai lo la non tang ko son no lapen la bangso inter college long ke bang ji aya college la tu ke kado kaveni no mat ke confirm bang an bang ke greener ke bang confirm no lasi katoka ve incoherencia na college lo se tambe cleaner ke pan ke confirm lo pusi hala dak central committee hoy peni mana pachini lo na Karbilo chari jutanga terang te labangso inter college long kecepate ji Karbi jutang jurbat nim rokom kecepate ji son kon bak bipon ji na tum ladak bang ke katoka ve son ko anto ji ma putang ke ni ke jom na pete he hala central committee tum se pathi ka pot ni tu bang ke reception ko chot pola ke do ke ta ka do ke chot setamene tu bichini te bang ke Kanbarim Nimso Kirung lapen de Lengpum Sokchon Chongkidam lapen la Long Chingdi la hai bang dopo lapen pras tambe lang the kang korpen
ke kat kacing bai suara tu pen keng dong dang ke kat subin so tun doji la pen lampi ke patu doji sonsuri kacing hai doji itu ke la pen audio ke sepen lun kimi ke kan kata doji la hai lo Ente ni kon performance na tum dak big po. ni tum hala dak pen apa sini ateng bang ke ni thoma farman an kuyar he mati yong acek lo la non ke bang ji tarik cap krehini an tarik ke bani bang ke ni tum la artist la tuma fani tum receive ko la bang ke reception an lo la bang ke tarik cap baji ke kom kan tu receive ko ke bang akola tuma an tu kon ko la bang ke la pen krehini bang ke kecepate full swing cepate po sila tarik kresiani bangke hoitu bangso cepati ya cetayara peneng kang kupon la bangso koles do la dak dong kacing kolong lamalong longmir jeng koles la bangso koles setame in kupon ikin po kai CM al setame bangji ala bangso ni kato babe la kecepati ji item ke doan setame inigre pin in kupon pin Dasar bangso interkoles intengko interkoles ro bangke pele kecengsi la bangso longmir jengko pensoni cepati doji la selang ditum tam riaso bomlo kado la pen ke cepaloi tham la tum aning ceros pen riaso ring tilo biasa cepaloi apa Karbi Anglong Then Daghat Pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbilai Piniadun Thabir Tanon Putarang Ton Panajoita Lakain Koi Rahini Sarupathar Constituency Ahabar Balipathar Higher Secondary Pathu Aklamalong Balipathar Sports Association Atumpen Patir Piponsi Ingdeng Troxy Inter Balipathar Football Association Club League Kapaman Pon Patumi Matijong ni Phai Troxy Arni Sarupathar Constituency ke Parlo Balipathar Higher Secondary Pathu Aklamalong Balipathar Sport Association Atum Patipi Ponsi Ingdeng Troxy Inter Balipathar Football Association Club League Kapaman Pon Labangso football ke pathu kacepate lake Karlitang Borsing Ingtia Phan Kachikimo Men Pensi ke pathu paduponlo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council IM Jagat Singh Ingtia Hin Pensi Labangso football ke pathu kacepate along Akenang Sot Adihin Archak Ponlo Patumi football kacepate Angdung Kitialo kacepate pon Rongete Karbi Youth Club Mateti Hek Pen RKYC Lapen Dilai Langso Football Club Atumpen Cepate Ponsi Natnata Terang Atumpen Ke Pathu Ketek Cedai Koyajo Dilai Langso Terang Atum Ball Pum Thom Thaponlo Lapen Rongete Karbi Youth Club Atumpen Pumni Goal CPC Dilai Langso Football Club Terang Atumpen Goal Ipum KI Cetajok Dilai Langso Terang Atumpen Angdung Kiti Football kacepate along Ke Hai Anong E Suri Kre Pholapen Trophy Anong E Dilai Langso Football Club Aterang Atumpen Cedeng Ponlongno Lapen Kere Manong E RKYC Aterang Atumpen Suri Cap Anong E Lapen Trophy Cedeng Ponlo Patumi Ingdeng Troxy Inter Balipathar Sport Association Club League Karlitang Borsing Ingti Amen Pen Kachikimo Football Kacepate Anong E Kapajir Amealong Alohi Aman Pen Kachitong Dun Jagat Singh Ingti Karbi Anglong Autonomous Council EM Riso Singnar BDC Chairman Kadom Terangpi Chairperson Lokhiram Rongpi Meipu Sarupathar Mondol Committee Lapen Rongasar Lapen Sorkari Gaumbura Tumpen Chetong Dun Lapen Peinangan Alohi Aman Pen Kachitong Dun Dolang Lasonsi Patumi Labangso Angdung Kiti Football Kacepate Samjin Pen Pachon Ponlo Karbi Anglong Sarupathar Pen Jotno Singh Bay Report Biswanath Karbilai Tante Pini Prime Time Berta La Anpensi Kangtoniklo Kadawe Phanta Kurwang Thula Pen Domethakme